Živjo družba, spet sem jaz. Tokrat smo pa v torkovem kotičku presenečen. Kot že samo ime pove, je presenečenje, ker ne snemamo tukaj vsak torek, tako da vas bomo sem in tja presenetili s kakšnim zanimivim videom. Mimogrede, na najinem kanalu je več kotičkov. Eden je namenjen pogovorom v angleščini, ta je v ponedeljkih, ob petkih nalagamo videe za učenje angleščine za popolne začetnike, tako da se nam lahko pridružite. Potem imamo pa še en kotiček, kjer je pa namenjen slepim in slabovidnim. No, tam imamo pa že kar precej različnega materiala. Če ste vi pač s to težavo oziroma kakšna oseba, ki jo poznate, vam bo mogoče tam kaj koristnega. Če pa ne, pa lahko na kratko in na hitro pokukate v naš svet, pa si boste mogoče majčkeno bolj predstavljali, kako je. No, danes pa je tema, kako izbrati partnerja. Diego je, ko je bil 21 let star, je poučeval v eni jezikovni šoli. In ta jezikovna šola je imela eno zelo nenavadno zadevo, ki je jaz nisem videla v nobeni drugi jezikovni šoli. In sicer so lastniki zahtevali, da pač prisostvujejo učitelji različnim tečajem na temo alkoholizma, drog, splava in med drugim tudi zakona in odnosov. No, in tam v tem zadnjem tečaju zakona in odnosov se je Diego srečal z eno zelo zanimivo idejo. Diego, ja, comenté que I already commented when you were 21 years old that you were at a language school and you had to attend several courses. Mm-hmm. And you came across this idea in the marriage one. Right. Could you explain how it was or what the idea is? Well, basically they were saying that you have to evaluate your future partner. And they gave us a list of questions to ask about that partner or that possible partner. And of course, if you had a lot of X's, if you crossed out a lot, well, then it probably was not a good partner for you. And if you had more or the most checks, and then probably it's going to be a good partner for you. Give us an idea, please. What were the questions more or less about? For example, is this person someone that likes to party and go out a lot? Is this someone that smokes or drinks? Is this someone that is responsible? Is this person close and nice to her family or parents? And etc. Okay. No, pravi, da takrat je je spoznal idejo, da ko ti spoznaš nekoga, osebo, ki te privlači in je tvoj potencialni partner, da je fino majčkeno v primeru moških izklopiti hormončke, pa v primeru žensk srce in oceniti na nek način partnerja, iti po seznamu lastnosti, ki so zaželene oziroma nezaželene in pač z mirno glavo, s kljukicami ali pa s križci pač ovrednotiti, kakšna oseba to je. In potem, če pač ima oseba veliko kljukic, je večja možnost, da bo uspešno partnerstvo. Kot recimo možna vprašanja je dal, ne vem, če oseba rada se zabava, če je oseba v dobrih odnosih z družino in družinskimi člani, če oseba rada zapravlja denar ali pa varčuje denar. Ne vem, različne zadeve so, no, pač vse tisto, kar ti je pomembno. Recimo, jaz osebno bi siguren. I'll give an example what would be on my list. Mm-hmm. Na moji osebni listi bi bilo, recimo, če je to ekskluzivni odnos, jaz nisem pač toliko liberalna, da bi bila pripravljena deliti mojega partnerja, tudi ne bi želela biti ne z alkoholikom, ne z odvisnikom od drog. Ne vem, moj partner želim, da dela iz večjih razlogov, ne samo iz finančnih, ampak zaradi tega, da pač se izpolni kot oseba, da ima en delček življenja tudi zase, da pač se počuti, da počne nekaj koristnega. Potem imam rada tuje jezike, tako da mi je všečno. Zdaj sem prišla na svoj račun, ker Diego govori špansko pa angleško pa skoraj nič slovensko. Zanimajo me odnosi, recimo mi je všeč se pogovarjati na to temo.
zame je pomembno, jaz vidim družino kot eno ekipo, se pravi, da vsak po svoje prispeva, recimo z enim moškim, ki tudi mezinčka ne premakne, jaz pač ne bi mogla živeti, ker pač ne gre to v skladu z mojimi idejami. Pa tako, no, tako, take ideje imam, no, to bi bil recimo primer. In ko pač jaz tega nisem prej vedela, ampak če bi točno te zadeve bi napisala na moj vprašalnik in Diego bi zaslužil same kljukice, tako da bi rekla, tale fant bo pa moj. I gave an example of the questionnaire. Okay. Did you want me to answer something else or mention something else or? No. I'll tell a little bit about our cross-cultural thing. Okay. Recimo, vsak partnerski odnos je pač neke vrste izziv, ker pač za moje pojme prideta skupaj dva svetova. Zdaj, če prideta dva svetova iz iste države, je majčkeno bolj verjetno, da pač imata določene stvari, da imata oba dva podobne. Zdaj, v najemnem primeru pa sva iz različnih držav in ne samo to, sva še iz različnih kultur. Recimo, če si ti iz različnih držav, si še vseeno lahko, ne vem, oba dva recimo iz latino sveta, mi dva nisva. Diego je pač iz latino, jaz pa iz evropskega in bi morala reči celo tako bolj nemško, da smo zelo z nemškim vplivom, no, da smo zelo organizirani in jaz mislim, da imamo veliko karakteristik Nemcev. Tako da sva v enih stvareh sva res absolutno na nasprotnih polih. In da bi ena taka zveza lahko funkcionirala med dvema kulturama ali pa dvema državama, je osnovni pogoj ta, da oba dva spoštujeta državo pač partnerja in v najnem primeru pač jaz obožujem Mehiko in tudi on Slovenijo in nikoli nimava kakšnih takih stavkov, ti, ki si od tukaj, ne, to bi bilo recimo nesprejemljivo. Potem je pa kar veliko razlik je, recimo mi smo bolj organizirani, ta del je Diego bolj sprejel, tukaj v Mehiki je pa življenje zabava, ne, vsaka zadeva se praznuje, recimo je dan otroka, materinski dan, očetovski dan, dan učiteljev, dan otrok, ne vem, kar naprej je, no, pač so razne zabave, saj to bomo tudi še v kakšnem kotičku o tem govorili, to sem se pa jaz z veseljem prilagodila. In zdaj v bistvu sploh ni namen ta, da bi se pač na veliko zapravljalo in organizirali zabave in vse, kar se zasluži, da se porabi v ta namen. Ne, ampak jaz pač vidim to na ta način, recimo, če je dan otroka, recimo, ko je dan namenjen najini Lisi, zakaj pa ne bi doma njeno najljubši obrok pripravili, pa pač gremo tisti dan v park, pa je mogoče en balon kupimo, ki ga ne vsak dan in je pač en dan posvečen njej. In itak, da je ona naš sonček pač celo leto, vsak dan, cel dan, ampak tisti dan pa pač smo pa še majčkeno bolj poudarek naredimo na to temo. Skratka, tako sem se pa jaz prilagodila njegovi kulturi. In se mi zdi, da pač jasno, da te osnovne zadeve morajo biti usklajene, ne more nekdo zapravljati veselo, drug se pa sekira, kako se bo hiša kupila, naprimer. Ampak če te osnovne stvari, če se ujemajo, pa mislim, da pa lahko razlike dejansko bogatijo odnos. Jasno, da je pa pogoj v tem, da sta pa oba dva partnerja odprta za novosti. Recimo mene v začetku tudi slučajno ni zanimala hrana, niti kuhanje, ne vem. Sem ga vprašala eno enostavno vprašanje, iz česa je pa ta jed narejena, in to sem imela jaz odgovor v 2 urah. Kako se naredi, kje se pripravi sestavine, kje je jedo najljubšo jed, in to so šli meni kar lasje pokonci. No, zdaj recimo, ko sva pa skupaj, pač zdaj sva 10 let, bo kar sva skupaj, pa moram reči, da je tudi mene ta tema začela zanimati, ker prej sem jaz jedla samo zato, da nisem bila lačna in to je bilo to. Zdaj me pa tudi začelo zanimati, zdaj pa tudi včasih pomislim, kaj jaz bi, in še celo imam zelo izrazito željo, da bi kakšno konkretno zadevo pojedla. In tudi izrazim to željo in me tudi iz istega razloga me tudi kuhanje začelo zanimati in sem jaz v bistvu eno čudovito področje dobila v moje življenje skozi mojega partnerja. Do we have the time for the anecdote? Yes, we do. Okay. Will you explain how you didn't like me at the beginning? Yes, I didn't like Jana in the beginning very much. I'm not that I hate her. No. Meaning, Couple-wise, no? couple-wise, I was not attracted to you, and it's interesting because I always had to have this strong attraction to the woman
and then I would want to be with that person, and then I went out with that person. In this case, it didn't happen. So, and then I did the analysis, this mental. But you were at least a little bit attracted or zero? Mm, in the beginning, you annoyed me, Jana. I didn't Okay, like but you you. didn't analyze me at the No, beginning. no. But you're beautiful. You're 182, blonde, green-eyed. In Mexico, you're absolutely beautiful. Thank you. But there wasn't that very strong attraction. But then I did that analysis, like that list, and I thought definitely, you are, a candidate, someone that I would want to be with. And I just want to mention that if I hadn't done that, we probably wouldn't be together right now because I would have said, there's no strong chemistry. Adios. Thank God for the list. Thank God for your language school. Actually, I was the lucky one to end up with you. No, I think we were both. That's it, or do you want to mention something else? Ja, no prav do začetka, da ni pač čutil tiste močne privlačnosti, ki je bila za njega vedno predpogoj za pač sploh razmišljati, če bi z nekom bil v odnosu. Ampak da je pa v mojem primeru pa naredil pač je izpolnil ta vprašalnik in sem uspešno prestala test in zaradi tega smo zdaj skupaj. Do we have the time for the other one? Or Yes, we do. Please mention the one about the syringes. You like it. Ja, no zdaj bom pa še eno anekdoto povedala, čisto na začetku, ko sva začela pač hoditi. Enkrat sva šla v eno restauracijo jest in je Diego pozabil doma svojo jakno. In se pač je bilo iz ranega popoldneva, se je pač razvilo pozno popoldne in se je začela zadeva ohlajati in jaz sem mu sicer posodila mojo jakno. Je bila svetlo roza pa prijeta, tako da jo je sicer dal gor, ampak je imel težave z dihanjem, najprej si je že težko zaprl in ni mu bil všeč stil. Je rekel, veš kaj, jaz bi šel pa rad domov po svojo jakno. A me spremaš, sem rekla prav. No in približno uro pa pol sva se vozila, ker Mexico City je eno gromozansko mesto, sva se vozila do njegovega doma. No in potem sva prišla, on je stanoval na jugu, ki ni pač eden izmed najbolj varnih predelov mesta, pa še malo bolj pozan je bilo. In je rekel on na dvorišču. V bistvu so bile 3-4 hiše in je bilo dvorišče zaprto z eno ograjo. Je rekel, daj me ti tukaj spodaj počakaj, ampak jaz tudi tistih ljudi iz tistih 3-4 hiš nisem poznala in ne. Sem rekla, ne, jaz ne bom tukaj počakala, jaz grem kar s tabo. Je rekel, ne, lepo prosim tukaj počakaj. Sem rekla, ne bom tukaj počakala, jaz hočem iti noter. Je rekel, ne moraš iti noter, ker nisem pospravil. Sem rekla, nič se nasekere, če nisi pospravil, jaz ne bom nič tvojega pospravila. No in potem sem ga prepričala, mi odprejo vrata, moj bog. Tam je bilo enih 50 praznih plastenk Gatorada po tleh. Vse je bilo razmetano, kot da bi tornado 2 ure prej šel skozi stanovanje. Tornado. No, za pikico na i se pa šel zrem in je bilo pa pod televizijo, je bilo pa cel kup injekcij, ne se mi kar zameglil pred očmi, sem rekla, pa se to ne more biti res. Končno spoznam enega mladeniča, ki mi je všeč, ki je tak zanimiv in bi res rada bila z njim, evo, je pa narkoman, pa se to ni res. No in potem se vpleče, jaz sem razmišljala vmes, kaj ne naredim, a ne ga opazujem, a ne ga vprašam, pa sem se odločila kar za drugo opcijo. No in sva hodila tam po cesti, sem rekla, veš kaj, Diego, sem rekla, res si mi všeč in jaz bi res bila s tabo, ampak jaz ne moram biti z enim narkomanom. Pa rekel, prosim? Sem rekla, jaz ne moram biti z narkomanom. Rekel, o čem pa ti govoriš? Sem rekla, tam sem igle videla po televizijo, ne, sem videla pač, da si vbrizgavaš, pa v stanovanju imaš to krasut, ko imajo narkomani razsut. Je rekel, ne. Rekel, stanovanja nisem imel časa pospraviti. Že prej ni bil pospravljen, potem sta bila pa moja 2 starša na obisku, pa tudi nisem pospravil. Je rekel, igle so pa zaradi tega, ker mi jih je moja sestra predpisala, ona je zdravnica v eni alternativni kliniki in mi je predpisala vitamine in si jih moram injecirati. No, evo, in mi je kamen padel iz srca. In sva od takrat naprej skupaj in moram reči, da sem izjemno srečna. How much time do we have left? We have enough time for you to say goodbye. Ok. No, upam, da se vam je zdel prispevek zanimiv. Lepo prosim, komentirajte spodaj. Kaj si mislite o tem načinu izbire partnerja? A si mislite, da je to totalno neumna zadeva?
ali se vam zdi, da bi mogoče to prišlo prav. Lahko nam tudi kakšno vašo izkušnjo delite, ne vem, za kakšno zavoženo zvezo, recimo, ker niste pač tega testa naredili, no, s svojim partnerjem. Seveda, jasno, lahko delite najin video s komerkoli želite, pač za zabavo ali pa če se vam zdi, da bi mogoče bilo pa koristno za koga. In jasno, da se lahko vpišete na naš kanal, da boste videli še ostale vsebine. Se vidimo tukaj ob kakšni drugi priliki, ob kakšnem drugem torku presenečenj. Adijo! Adios.